Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel of course namhlanje ta ka leyo kokwana Afrika leyi nga ta hi kha hi linka na Hosi Nkomo Mr Post hi linka na DJ Gift hi tlhela hi linka vhele na Gagashi ka tika mara so ku endleka yini Master T mina no hlamala vhele 28 April laha kokwana Afrika of course yi nga fika yi hi vekela this clip and mind you a na yi byeri ku yi lava ku humesa so a hi twini ku famba yini ku sala yini Master T kokwana Afrika. Aye bot Musa. Mali liya yi kwini na? Mali ya yi herini na. Wemba yi dyiwa byaleni. just Udyiwa byaleni, udyiwa byaleni. Afrika, udyiwa byaleni, udyiwa byaleni, udyiwa gigini. Afrika, udyiwa byaleni, udyiwa okay. I think hambi yo feature hambi ku ndleka yini kwale zevhede leswi hi swi twaka ka clip so hi twini yona kokwana Afrika yi ri yini risimu Vulu meseni vule khale I hit bafowethu liya oyo liya I hit ma moka munga vula ni mina ayisema stariwa I hit se hit liya hit Mr Post nungutlurini na Gift nungutlurini ala ku tlula vovala vambirhi leya ngoma a ni bela ku tlula Mr Post na Gift se ni va tlurini liya hit liya xinyatani mina na ka I hit liya muka mi nga vuli liya wa mi twini dyiwe byaleni inkomu kokwana Afrika yi jajajaja ngo swilo vhele hi boha ku yi jaja na yona but mhani vona ku baka swona ku swo xiyingo swa ha ri ku mbasitariweni u ngo kuma munhu loyi a sungula ku dyondza so of course yi tlhiviwe yin'wana live video vhele mhaka ya continue ya mahlweni vhele na Gagashi ta kha katsiwa ka this live clip yi le ndleleni album ya hi ku masitariweni laha no mi twisa swin'wanyana swintsongonyana mi kombela mi vula ku yi mi khoma njhani yi kahle kumbe yi kahle na as marketing as Master T ni nga vula ku swo lamutisa yin'wana liya clip loko ri mpela hi yona the best yi nge chayi kahle kokwana Afrika ni voni ku swi ta helo swi to fika swi boha hi moya ne so tanihi swi mi nga ku vuleni ku mi challenge Mr Post na DJ Gift hi expecta ku mi tisa clip ya powerful nyana leswi ya ku va swilo swa basic na ngomba a mi ri ku hlekeni ka live video leyin'wana yi nga hundzi kombisa ku mo ku nyajeni swo ndzi na ku yi hakeriwa kokwana Afrika for marketing so yi ni tsundzuxa mahanyangati so leswi yi nga swi endla ka ta live video leyi nga hundza yi kha yi hleka la dyiwa byaleni dyiwa byaleni ai ngeneni vula ku kokwana Afrika yi kahle kumbe a yi kahle na ni kombela mi ni byela ntisi a yi kahle chopa na beef yi kona beef koko ni nge mi humeseli yona no layiva ya beef yi le ku dlaya yo hinkwavo va kona hinkwavo lava mina lava mi va tivaka va kona ka beef hinkwavo lava mina lava mi va tivaka va kona ka beef yi le ndleleni vhiki leri nge heli yi nge se tshamiseka full album ya kokwana Afrika beef generally yi simple guys yo la strategy beef loko yi ba loko yi la ku ndlala yo leha leyi a yi kumi a vocalist loyi a nga ta yimbela chorus even then yo yi fika yi nghena yi vulavulela kunene there is no way yi nga hupaka ka beef hi ndlela yaleyo yona a yi tirhi ku vulavulela yi nga yimbeli yi kuma munhu wo kota ku yimbelela even then a yimbela section leyin'wana hi voice ya kahle even then yo yi vulavula kunene yi nge hupi guys beef in general yi va yi ri simple that way vona mhaka leyi la ku hisa tiko ani van'wani vete va la ku hisa tiko va ba swin'wana swo ka ndzi nga twala mina ni la ku hisa tiko straight la ku hisa tiko hi tihiti la ku ba hi tintse
kokwana Afrika hi nghenini emisakazeni hi tihiti ma ta swi nandzika ngopfu sungula album hi tihiti i hiti liya i hiti mavula ka mi a hi hiti kumbe swin'wana na swin'wana leswi mi mara mina n'wini wa yona i hiti se problem hi yaleyo kokwana Afrika swilo swa loko se n'wi swi swa n'we hinkwaswo mi lava ku tirhisa nkani so mo vula n'wehe like a mi lava ku twana vanhu ku va ri mina loko ni yingisile mina a ni twi hiti vuhiti bya yona track leyi basic ngopfu swo la mi tlhela studio kokwana Afrika khale mi kha mi jaja tinsimu ta vanhu na n'we mi fike mi twa judgment ku a hi le ku tweni ka hiti ya swona so tlhela studio mi ya yi reworka again a reds maybe ni wrong kumbexani final vision yi ta ba a reds lomu tekela yona hi yona ni yi vonaka ku ri hayi antshwa tiko a ni se tluriwa mina i hiti tlule vo tala ngopfu tlule tinqambi to tala ngopfu mi to ka mi nga vuli guys mara ni tlule vanhu vo tala ngopfu lava nga khale va ri ku chayeni mina hi album number 1 ni la ku na ku nyangatsa le 17 ya kona le ka Gagashi le kumbe na yena hi tlulane milenga switirhi sweswo na ya le Gagashi le ku teni kwala 17 kwala ku ri he ta ku he kokwani fonyofonya ni n'wi lavi laha swi kona sweswo le ku teni this weekend leyi le ku teni na 17 Gagashi ni ta perform hi twini musi a ku na ku i ta ku njhani hiti Gagashi leswi swi vonaka koko hi kokwana Afrika i nkani ku tirhisiwa nkani swilo swa ko mine ka tinsimu ku lava ku tirhisiwa nkani i to biho vhevhe mi swi voneni previous la yi sukeni vhele na Gagashi la kha yi n'wi chinga la wrong mi nga mi swi voni vhevhe le kha yi kombisa ku hi na mala yena ya nsati a swi tele ngopfu swa kona video ya ha ri kona kwala ka channel kha yi kombisa ku i na mavondzo yi ku yi n'wi la na hi xibakele la ku biwa so yi la ku tlhe ya tirha kwale ka yena so hi swa kokwana Afrika swa kona a reds ku mina na wena hi kumani swona swi veki sayitini i rhamba kokwana Afrika a ku bela hiti album leyi tihiti mata loko no mi twisa yona i tihiti ntsena i tihiti na muranga phanda yi vurini yi ku hayi kokwana Afrika kwalani mi tselekini kwalani hayi kokwana Afrika sungula ku hembela muranga phanda mi nga hembeli muranga phanda swin'wana se hakaneta hi ngo yi vuri muranga phanda hi kokwana Afrika mi nga lava ku famba mi ni hlekisa hi vanhu mi nga lava famba mi ni hlekisa hi vanhu there is no way xitirhekani lexiya kokwana Afrika mi nga xi humesa so far xixiya and mi yo vulavula ntsena a hi za hi twa impact ya xo ko xi tirheka so ku va xi mi classify that track as a hit tanihileswi swi vula mungu i project ya n'wina satiko beef a yi busy na yona lowa producer ya mina i busy na beef na ku bifa n'wana ni bifa bava ni bifa kokwani ni bifa vatukulu hinkwaswo nchumu mina beef yi le ku tini kokwana Afrika ku na ngoma ya le Mnandini ku na ngoma ya Marhandu ku na ngoma ya Swicele ku va na ngoma ya beef loko yo fika hi trend album kokwana Afrika na mina nga studio mina yo fika hi trend ni nga zoni ya studio na mina ni nge tluli hi kokwana Afrika mina mani beef yi nge tsandzi beef never a beja mina beef beef yona yi nga ku hi hlupheni hikuva a ni yi vo ma 45 minutes beef 45 minutes la a yi ri tingani kwala hi lo vuya hi hunguta nyana hikuva swi tele swi nga la mbilwini ya mina rikhodo musele ka Xitsonga ya beef yi khensa ngopfu vaseketeri va mina swa tikomba
ku ri manranda la ku ba tihiti ku fana na Muraka Phanda 16 years ni kha ni ba tihiti ntsena tele nhloko leyi a yi lo kulela mahala guys khome swilo swin'wana swa kahle ngopfu khome swilo swin'wana swa kahle ngopfu hi ta vulavula vaseketeri va mina ni le hayi ta vona hi swona vhevhele hi Xitsonga va ri ngoma ya tichayi ku na Afrika yi le ku tichayeni tanihileswi mi swi twa kwalano so loko ku ri at least a yi tshame yi humesa yin'wana hi ta swi ta swi kha swi twalanyana because la yo ku tithemendheleni mi komba ka hi nge tshama hi twa yi humesa yin'wana hit so swa hlamarisa nyana ku loyi yi vheta yi nghena yi ku i hit swi va swi tise ku yini so hi ta hi voni swona but clip liya a hi voni vuhiti bya yona ndzi vona ku yo swo sungula munhu ku ha ri munhu wo sungula ma vona mhaka leyi lori na dawudzi loko ri sweswo swo ka yi fiki yi tlhe yi hakela even na producer dikulukumba and stuff like that in terms of the beats and stuff like that so a read a ku ta leswi nga ta xi themendela mina as a master team a ni voni ku na hit ya swona a ni project ya yona for now leswi hi tivaka swona yeah so since ndawu yi va yi kha yi jaja vanhu ha kota ku va hi jaja mani voni hiti ya swona me hi leswo loko ku ri amgeza swi kha na kombela hi leswo loko ku ri amgeza swi kha na kombela mi tlika Rungisani ni jala wangana vame ni ku inuna omelo nila nikiwaishi kwembu rungisani vana ni redi ubati shangwani ibukati jamela